Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinongrap na kaleng ke district habo kinhun jong ka Hills Farmers Union kilalet bani kendo berkakong amperi ningdo menteri kerap karyang jong ka Sarkar Jila hakamra trikam jong ka sekretariat baragaji kendo kaji kran kalane kumba arkenta arpho minute ka menteri kala khat dekran ni kinongrap namar ka di hadian banakalyang kinongrap kilalet tur hakmat ka kherdop sekretariat kum kadak ban pawi kijing e kibaki kendo habe kran badu sekretari ka Hill Farmers Union uba Alfon Karsentiu hadin balawan kendo bad ke menteri ke bala ne Islam uliat hu baka sarkar kan patla bandrai nikula de kimat bala pensngo de kinongrap hende ke sarkar kan sakhat biang ke jinyalang bad ke kong amperin ke badai ke menteri kamrap kan weng yi ke jing e jong kinongrap shu uliat hu ru bashan hagunu ko poru anshong jinyalang bad menteri rang badu ke jila kan rat ki sangma halor ki kam jong ke jing kendo jing e kinongrap Aku boleh sebut kajing keren jongi mentagasni kedai kajing rak jongi ya kini kimat subjek agriculture kedi ke subjek kebajar bat habang ye keren ya ka yau kahat hamdei ka bajia tang menta bat ni haban pek ya ka sustainable bat ya ka begini kijing jia kinum jia shu man kapuas jadi nomor kata kadau kajing keren jongi mentagasni ngala ban ai kopi ya fi kini ke as a kind of a memorandum ni ai ka minister nakaliang ka jong i hakabidei baka jing herdor kalat jong marap ki jongi nakaliang ka jong i minister ila ong bakani ka di ka subject ka ba e bat nginum la ban ai jubab menta bat hakabidei bat kani ka namar ka jing demand jongi ka di ka market intervention scheme nakaliang ka jong i minister ba commissioner and secretary ila ong ba hakabidei bat ka market intervention scheme haba pet ka history ka jong kini kiwi ki jela ki ba apply ya kani ka market intervention scheme ka central government ki dantang artali ki jela kata ka we ka di napo Jammu and Kashmir ya apple nangta ka we pade ka dei ya napo Arunachal ki ba ki yo ya kani ka market intervention scheme ba kamdei ka scheme ka ba he hendrei habangi sedang menyekeren pade ban ong ba kat kani ka jing e jogi nongrap kumno ki nongrap kanyo jing yarap ladon ki nongrap ki ba pensngau ba ki don ya kalun kani kalun ki haban siupat amar bakari ke sisi loan dan nakaliang commissioner secretary bati minister kila ong bandum ni kita ta jugi nograp pat nakaliang ke government kin sapek katno kidon kam ya ka funds nak bentakane knang ba kila ban klang ba kila ban wave of ya kani ka loan lani kila ban yarap hakanu kanu karukam katkum ka rai juga sarkar kata kadi ka bolong very clear nakaliang ke juki de hakabide bat kamat juga jing 4 kilo nilai pensngau kadi kamat ka pensngau kiaba dan nakaliang ke jong minister di ong baya kani ka kam hakabide baka act kaladon bat ka THDC dan nakaliang jong i ilong ibalak loy banlek ya ka ban pensngau lang bat ni nakaliang ka Hills Farmers Union ban ye kendo yo CM dan nakaliang jong iru innek ya ka ban ye kendo khnang ba kani kamat jong ka jing 4 kilo nila ban wara no syaka jengkut te kita kidi kimat ki bapongsan ki ban ya keren te hakabide bat kani ka calamities lani kani ka jong syapun jolor jong ki bor mariang te nakaliang jong perlong hadu tenta kani ka jing kili jong fi ngan batai in a very broad way lada ni khen menta tang hapo yo te kamut hamtu kilabon kini ki bangi ong ki middleman in between tena kata kadau long kador ka kiu den ring ni mentang ni keren ni tang ya ka yo selunong ring ya keren ya Umar Ubami West Janti District ro ka herdor ni keren napo soring kham ro herdor na morung keneng ro herdor na mo kro ro herdor na melim ro herdor tenang ta napo tersat ru herdor kani ka siliang umpar khad ru herdor te kini ki riang mang ki ru ki herdor te kani ka lalong salunsar baka jing herdor kadai habrok ka jela te kamdei tang hitai silunong ibangi itang hapo yo to kajing ya penduk fi banyak dulu siang hakabidei bat kani ka jinglum ya kita tanah ka ki basyem ki sisilun ai minister il ong ba im aipor ya ki officer shibnai te hakabidei bat kini kiwi kimat pade min saya syong hapo lagi nai la ka benta ban streamline la ka benta kumno to kajing kedua UCM lah ka jing ya kendu UCM ngan sapersang ban pan ya kani ka appointment na it kala dangi yo min sa pentik kumno na borok hai ki kita menta ngadu using nang ta u sosau u kubi muli nang ta u somenken te nang ta pade udhania bat kini kidi ki jor ki bam mi sismi hakani kapor bat nakata kadau kubun ki bong ba lada ha halum lasniu hayo andre lada sniu na lum la baha hayo kani kajing ong pade kam yaha menta namar ban na lum ru sniu hayo ru kasniu
Namar ba beli ka kata pelat hadukan ni kini namar ba wat ubuskot ba klain ba ban pinmi na East and West Kasil District mana South West Kasil District ru menta upoidor artin kana ko lu ya kani kala kata ba kini Ba Alfon, yan. insa lum ka jinyalang ba KTC nangta insa shimkia ya kani knang ba kinong rap ha ba ki ya kendu ya kini kejinye knang ba la ban penpoi ya kejinyarap ka ba kamploy shi kinong rap kidan sekiwi kimat ki ba lesi kum katu ka ba wei unong rap ubasa hapola pangap hakapor ka udang le dingka u sya penyap untip hanun sya penyap ngiru ngi hadu mentangi padyo ka report nila pentip pengilali ban kendu ya DIG ru tenring padyo ya ka report ka beri berkeni ka jingja tenring nak kalian minister yang meladadan kalat ke nakaliang ka department kit sayirat ya kani kalongging ka pamat ya kani ka jingja ka basusi te hawat kidan sekiwi kimat tang mga ngoba kumang ong na basdang bakani ka subject ka ba jar ka subject ka ba jenjar hadu kata-kata la ban rai ha ka sisi asni kami ka minum la tenring idon company song na kapor kumang ong minister banila pada ban solve way hadin way kat kum ka jingdawa jung kinora te nakaliang jo ka hil samaylan ni penpau ka jing sungu